Praise God for another opportunity, amen. Amen. And the book of Nehemiah says, the joy of the Lord is our strength, amen. Praise God for his strength this morning. We invite you to worship with us this morning before we go to our worship. In Jesus' name.
wake up, Father God, to another day, Lord. Be within our prayer meeting this morning, Father God. Be within our worship this morning, Lord. From the beginning to the end of our service, Father God, let you be this morning, Lord. In your mighty name, I pray. Thank you, Lord.
Taylor to it and for us a forward for the matter tama. Siawa no e fai o mawhai o na mawhale lo whanau I lalo I for the tua. Awa le matou fono te talo le matou sa I linga I te oe tama le matou whaalata lata atu I te oe manu e lata lata mai tama. Ia vi ia oe tama. O se aso le mauti noa ai ono lo ule whasoa e tua. Whaafitai tama. Whaafitai le ola fōu ma le malosi fōu. Whaafitai tamai lo whaamalo longa le tino ai sinsi le ananga le tua. Whaafitai lo taita inga manuia ia I mātou I aso taitasi le tua. Mai le amatanga nei mai aso se o mai lava le neitu na le aso le atua le vi inga e whaafo I atu I ate oeta. Whaafitai lo awhio anga le atua. Whaafitai lo whaatasi mai le nei tai ao mātou te la mona ina oe le nei tai ao le atua. Ia vi ia oeta ma. O le mātou te talo le atua I e whisoso ani mai. Whaatasi mai oe nei tai ao le mātou mautanga te talo. Talo le atua au mātou whalatalata tu I te oe le atua I e whisoso ani mai tamau. Ia mātou whaamalolosi, ia mātou loto tele, ia mātou fina finau pēr I le te talo tamau. A mātou gama ai atu le aso le toe fio mai ai toe matu le kālesia le atua. Ia mātou tutu mau, ia mātou ono sai pēr le atua. I le ngā ruenga o e walau I nai mātou le atua. Whamanuia mai oe tamai mātou mautanga nei tai. Tu mau atu ia te oe lau lava vi inga, nei māsa umai oe le whawawau. Whawawau lava. I le swafo Yesu. Amen. Amen. Whaftai lo ramata po e tatou lau mai lava nei tai au. Thank you for the heart of worship. You may be seated. Thank you, worship team. Tai atu le taita ingo tātou sauninga nei tai au. Whatalo whātu. I le sofa mamalo Yesu Kiriso le tātou nunotu nei tai au. Alo lawa le whamalosi. Alo fui le tauata I le wale le tua mo le finangalo. Whatau e na fui nei aso o se aso le tātou ro mai e te talo ai ma. Sairi le tua mo le finangalo. Papito foi só talofa I se tasi o mpaina se mai foi nei tai au. Tai le tu o pai fo tato mafuta manisi fo I o whanau fo I sa iei fo I o oma. Ia le fo I mai o na maro luma fo I nei fo I tausanga na. Maro lava le on sa. E nga tai lea ia nisi fo I pa I o ainga fo I o tato mafuta nei aso wa fo I whanau moe. Suma fo I le suma fai feo fo I a lewu ia mafutua. Mes foi nisha ainga nei tai au sa. Ia whatalo whātu I le swafa manmaro Yesu Kiriso. Ia mes foi nisha lo mai mua matato livestream nei tai au. Ia malo lava le whamanosi. Ia le talo ia na le atu le atua. So se mea lo e mata mai nei tai au. Ia tatonu. Ia se mea le o le awhaia mo o e nei tai au. Ia ala le lo na whionga. Ia greetings in the name of Jesus to all of our church family this morning. Just want to thank all of you for making yourselves available for our prayer meeting this morning. I want to greet all of our friends as well and those who could be here this morning. Yeah, as I like to say, your work in the Lord is never in vain. You leaving the comfort of your bed this morning and being here, God sees all of that and God honors that. So malo lava le man losi awale tato fono talo nei tai au. Tasi lava se mau te fia Whaitauina nei tai au e mau e se uwha malosi mo tātou ai le tātou atu le tātou taimi te talo. Mau le tusia Roma lona mta upo esfulman lua. Au lona whai upo esfulman lua. Romans 12, verse 12, just one verse. I want to use this morning to encourage us as we get ready to pray to God this morning. Whamela na whaitauina le Roma esfulua whai upo esfulman lua. Ia oli I le wha moe moe, ia ono sai I le puapuanga, ia fina finau I le tatalo. Se o toi whaitau atu, ia oli I le wha moe moe, ia ono sai I le puapuanga, ia fina finau I le tatalo. It reads, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.
O tusi leo Roma lo nam ta opes ful malua ai mai se lava le tusi ato Roma tusi la apostolo Paulo e tama fai fa matala mai ele winga o le faaolatanga o Yesu Keriso. E tama fai fa matala mai ele ta ua foi o le tala leo Yesu Keriso. Ta to umani tangata na fa nau mai le anga sala ele ai se sina mi o tonu ai ono Yesu Keriso lo na lofa tu no mo oe ma u lewa mau ai ta to le faaolatanga le na fio mai le langi tu ualo na mamalu ai na sau e fai masui mo oe ma u e masani iai le tino na fa momoina le toto na fa maliniina ai sea ono oe ma u le tangata anga sala. Ai fai tau ai lai le Roma mta upu mua fa ngata mai sul matasi o lo ta mawhai apostole fa matala uma le wingo le fa olatanga Yesu. Ai o mai lo le fai upu le mta upu le sul malua. Le la wo sui le tal noanga le apostolo Paulo. Le wo tala noa i le application o le na fa olatanga i la wolanga. Say amen? Because it's one thing to hear the good news, it's another thing to apply it to your daily lives. And here, Paul is now switching gears from explaining the theology of salvation from chapters 1 through 11. Now he's telling them, now that you understand this, ai fai tau la mo so taimi te fai tau isi fai upunga I lunga I fole Roma sfulua e a matalon tal no nga fa pe fme ia awa ete fatanga alofa. Love must be sincere. Then it says to hate what is evil and cling to what is good. Then it says that make sure that you show brotherly love for one another. He's speaking to the church. He's not speaking to outsiders, but people in the church. And then as he comes down to verse 12, he reminds us that as a church, we have a responsibility, we have a duty. E leo leo maila na ole nofo nofo e whaalongolongo le upo le tua, ai lewe mei, ia e mua mua, oli oli I le whaamoe moe. Lua, ia e ono sai I puapua ngā, tolu, ia e fina finau I le te talo. Ma lia lan whai upo le o ngā tutonu na whai mei, ia e ono sai I puapua ngā. Ole fesili lang o le tato va e fa fena tato ono sai puapua ngā. E le ke la o ngā tutonu ia le fasfai upulea e iei longa mafu anga watu el apostolo Paulo ia le fai upulea ia ono sai puapua ngā I le o ngā tutonu langa I lua mea mawhaina e ono sai el puapua ngā mea mua ia e oli I le faa moe moe. There's a reason why Paul puts this part in the middle that says to be steadfast or to be patient in tribulation, because in between, on the side, the first side, it says that the way that you can be patient in tribulation, number one, is to rejoice in hope. And we ask this question, what is hope? Because the truth of the matter is, when we look at the circumstances and the situation that we're in, sometimes many of us start to lose hope. When we consider COVID-19, when we consider this year that we've had, it's been a tough year. We have lost many loved ones. Many of us have been affected by sickness. When we look at our situation, some of us have lost our jobs. We're leaning on wenga, nisio afaina nefa mai, tele o pua ngama fa lavelave o tu lai mai. O le mela I tupu tangata I neitino wa amatana le ilo se fa moi moi. Le ai se fa moi moi. Wa amatan tau mo watu malea, male oli oli, male fia fia, e sau e au na ile atua. Aisha, sometimes that's what happens. Because as natural human beings, we feel overwhelmed with so much tribulation. But here, Paul wants to remind you that as a church, we have a hope, and that hope is in Jesus Christ. And so no matter where you find yourself, always cling to the hope that you have in Jesus Christ. Poleale kele fa fikauli, poleale kele puapua ngai kula imai. Le koe fa mangaku mai apostolo e iai le tato fa moe moe, o tato fa moe moe o Yesu Keriso. Ka ko ke le fa moe moe ni istangaka. Awe ke fa tua istangata, awe te fa tua so se tasi lava, ia taula lo fa moe moe ia Yesu Keriso. Langa ke fa moe moe lo se kangaka, e iai la kai me vai vai fo ina kangaka. Vai vai a koila ia moe. Ai whaafkai a Yesu Keriso. Le wha mailan tu si e peru. E whai tau e peru e ono whai ope sfulu iwa lua sfulu. Wha mei ua iai le tātou wha moe moenga. Pei o se taulau lea nganga. O ai le tātou wha moe moe. O Yesu Keriso.
Ai mafaufau le tala la apostolo Paul o le tangata le tusia e peu fe mei o le taula o le anganga o le fisili o le ale mafu ang le taula. What's the purpose of the anchor? Mo tātou e iaia kako waa ma fia e o whangoka o le taula o le tāu le taula inga ia e ku aku le loto e kao fia le waa inga ia awang e kawhea le waa si o le au nganga le taula langa le malam lam apostolo le kangaka le kusil tusi e pe e lole le e iai tau ni so ile vasa le ngi o langa le tato te fula wai. There will be times when we hit storms, but he says here, anchor your hope in Jesus Christ, because Jesus Christ will keep you calm and will give you the peace that you need in the middle of that storm. Nowhere in the Bible does Jesus promise that everything will be smooth sailing. No, he says you will have tribulation. E maua oto ipuapuanga. Ai le fa mai tusi el kangaka le kusia tusi e pero ia taula lo fa moe ia Yesu Kristo. Poleala le masau le savili, polea foi le so le vasa, polea foi le kele o le fale e a ngai mai lo langa. Awangi ngalo ya te oe a taula lo fa moe ia Yesu Kristo e le malu e lua e lo fa tua e le tua. And I love it because Jesus, he's straightforward. You will receive tribulation. He doesn't lie to you and tell you that everything's going to be okay. No, everyone will suffer. E iai mea tātou te uiai, au le tatalo la mo oe mau nei tai au. Au ngai maua kako le kakalo le, si avese ngai pia iake au. Ai e maua kako le kakalo le mal mawhauwhanga, a whai e iai e sui lau waa. If Jesus is in the boat, if Jesus is the one who's the captain of your sail, of your boat, then you're going to be okay. No matter what comes your way, you will be all right. Why? Because Jesus is at the helm. Say amen. We say, well, what is this hope? Why should we hope in Jesus? Well, number one, his death has paid for the penalty of our sins. What does that mean? That means the punishment that is rightfully ours, we don't need to pay it because Jesus paid for it with his life. Then we look at his resurrection. What does that mean with his resurrection? Resurrection means, guess what? The grave and death has no more power over us, and we have guaranteed resurrection when we die. That means we don't need to be afraid of death. Ai ngalo ya te ia le maliu ma le toetu mai o Yesu Keriso o le tāua le toetu mai o Yesu Keriso kako kele ko fefefe le oti ai sea langa yei kai me o mai le oti ai tatou ai toetu uma lato o lo fatu tua pe ya Yesu. We will come back again from the dead, so we don't fear death. That's why we say our hope is in Jesus. And then when we know that he went back up to heaven and he's now sitting at the right-hand side of God, Titus chapter 2 says this, we have a blessed hope. Our blessed hope is this, that one day Jesus is coming back again. And we should be excited about that. That he didn't just leave us hanging. He didn't say, all right, I've done everything. Now it's up to you. Do what you want. No, he promised, one day I will come back. But until then, hold on to that hope. Until he comes back, fatalitali pe le kalesia ono sai pe popuanga langa lisinga vanga cha olo onsa olo fatalitali. And sometimes we don't like to wait, especially when we pray. Langa yelis kanga kai kakalo lofi mo e kali maile ku kaiao a ele kali maile tu fapenga e pule ale atua ilona taimi. Paule me fai tatou fatalitali ono sai fatua tua peile tua. Say amen. Now let tatou va ai tu sina Isaiah. I love Isaiah. In chapter 40 it says, have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord and the creator of the heavens and earth, he does not faint,
He is not weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and those who have no might, he increases their strength, because even the youth shall faint, even them will be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord, I say, but those who wait on the Lord, I say, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Do you understand the God that you are serving? Because sometimes we forget that our God is an everlasting God. Sometimes we forget that when we sing, He is the Alpha and the Omega, it doesn't mean that God has a beginning or an end. It means that all things begin in God, all things will end in God, as long as you have faith in God. That's why that's why Paul says, be patient in tribulation. How can we be patient in tribulation? Remember our hope. Aua ne ngalo ya te oe le tatou wha moe moe. A o mai wha whika auli, a o mai puapua ngau nei lalolangi e kalesia, mana tua le wha moe moe. Aua ne ngalo le wha moe moe, o le wha moe moe a Yesu Keriso. Ai malia le tal whamea, oli le wha moe moe. E lei whamea wha noa noa le wha moe moe. E lei whamea ke kangi le wha moe moe. Ai whamea, oli le wha moe moe. Ai siame kako ke oli ai, langa wo mauti noa ma le wha tua tua, e iai le aso. E iai le aso e toi a fio mai ai Yesu, say amen, church. Whamei talanga e le whaalinga lua sultasi whaipa whamai. Whamei e soloi e sea foi e le atua ia loi mata uma o tātou mata. E le ai foi se toi oti, po se whaanoa noa, po se aue, e le ai se toi pua ngā ue whaalongo iai. E iai le aso. That's why we call it a hope. Hope is not that it exists today. It's what we're looking forward to. And that's why he says, rejoice in the hope that one day God will wipe away every tear from our eyes. There shall be no more death. There will be no more sorrow. There will be no more crying. There will be no more pain, for we will be with Jesus Christ. But until then, hold on to the hope. Rejoice in the hope. Yeah, but Pastor, everything's not going my way. It's not about us. It's about Jesus. And when we let Him take control, no matter what happens, we will continue to rejoice in hope. Fina finau ile tatalo. Bialanga kako mai ngika yao. Mga yo foi upul nga ole fina finau. Ele fa mai nga ole mai kakao. Ai fa mai fina finau. Kilo le winga upul nga ole fina finau. O le kau vivi, o le kangaka e oso kakau, e songa songa, le winga ka umai, e le os kangaka e maka moe, e le os kangaka e kuli moe, e le os kangaka e paie, e le usu mai kaiao nge sau e ngofo e moe e kongo le falsange, au usu mai kaiao nge e finga fingau i le tatalo. E ke lo el fala vla, ke lo kakau e finga fingau i mele anga. Me se, ai hao o kai me kakalo ai, e o mai moe e kongo le falsange. A mele fa malo se mele apostolo a ese me ke finga finga le tatalo ai sea la e malam lama le apostolo Paulo le mana le tatalo. There's power in prayer because you're not communicating with some person, you're communicating with the Almighty God who is able to do exceedingly and abundantly above all that we can ever ask, think, or imagine. But sometimes we don't pray because we don't understand the everlasting God that we're praying to. But when you understand who you're praying to, that nothing is impossible with God. You know, sometimes, a lot of us, it's easy for us to say that. But we need to show that when we come to prayer meeting, that we're excited to pray. Say amen? That we're excited to listen to the word. That we're excited. Kako ke leo mai whakau ngi mea say amen. Ai kako o mai matua sa ili le atua malona fina ngalo. Me ngā whamei i seia, ia whaalata lata tu ia te ia, manua loa, lata e tau mai i, e kai me ke koe kakalo akuai, e le koe laka mai le atua. Ai manua loa lata le atua, e kale sia, mata ala la ia le tatalo, fina la ia le tatalo, ao mai tatalo, i matua to o tuli ma wala awatu le atua, malo whatu atua, e le aise mea i whaingatai le atua. Le alo mana o nganga i te sau mo o nei tai au. Te talo malo mauti noa. Te talo malo mauti noa
o lo soifua le tua. Nanga tala na Yesu, mantua te mile na watu ne Yesu mo na uso le aso. Taim toi taimi mulmuli a Yesu. Fai atu lo na uso ya. To tulia to i nei matang. E se o watu i e fai lau au talo. E umal talo Yesu to e fo i atu e famea. E wa mau watu lau uso o lau mamoi. Fai ako lo Yesu, ea, ko kele mawhai anko o ngā sai la ikikia. Ko e alu fo Yesu, ko e kalo, ko e sau fo i o mea e kasi le mamoi. Whalongo la kala Yesu le ngā whai ai. Whamelo kala Yesu iai. Ia o tō mataala ma tatalo. Aisea, whamei, ina nei o maile whao so songa ia te o tō. We whalongo iai. Ina nei o maile whao so songa ia te o tō. Pe on tamafti tamwhaiatu te lo taimi. Ele o moile fili. Ele o moile ki, e mo moe kako, ai ele o moile fili. E ola il kai mil ngei kai au ngei le fo ia ka al fili kongul mele e ka mafai fa sea ku ya ki oi se mo ya o ke fa longo fu laka ngaka ai le fa mai Yesu mataala matatalo ina nei maua o to I fa so songa mela le o mele tam fa ya toi o le ki e awange maua I oi fa so songa awange pa u ai oi fa so songa o le mataala ile tatalo mela na o tu ai le mafana fano lo moenga nei tai au mai usu mai nei tai au e te sau e sa ili le fina ngalo le tua. Amen. Mau te wha malo sila ia te oi, o le upo le tua le se upo ha. Ai le whemea fina finau le te talo, matahala I le te talo, ongo sa I ai whai pea, au alawa le whemea apostolo Paulo te talo I le au noa, say amen. Pray without ceasing. Continue to pray. May your heart continue to be one with Jesus Christ. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door shall be open. But you got to be steadfast. Jesus says you ought to always pray and never give up. Tatalo awalava ni e whaavaivaia. Mela na le atato sao ni tatalo nei taiao. Mo whamalosi na mo e nei taiao. Don't give up hope. Don't let go of your hope in Jesus Christ. Have the unshakable anchor of Jesus Christ anchored in your life. It's our hope in Him anchored in your life, and be steadfast in prayers. Amen. Pamalosi la ile atato talo. E ona masani ai ona I mana onga I e mantua I fo tato e kalesia. Mua ia tato mantua ia le sunga fo ia dag ia na mawatala sa ave fo I whanmai ia. Talo ile atua ia ilo na whamalo longa. E kako ke le vava ail ka ngaka malanga au nanga. O mea ia o le awa onga kuspa ia, kakalo moso se tasi. Le ngata I lea, le fo I mawatala nei tai au I le atali I fo ia mataava, ia ele se mea whaingai le tua. Ai tātou talo I le atua ia matuanga lue mai le mano longa nganga pa ia. E ai mea leo o ai mafau fau mai. Ai maune I ngalo o le atua lavana whaia tātou e malama lama le atua ia tātou. Mea lana a tātou talo I le atua ia iailo na whamalo longa. Le ngata I lea so se tasi lava o loo mana o mia se whamalo longa I tātou tamā matina matua mantua pe lātou nei tai au. Mantua fo I tātou e kalesia, mantua fo I le whanau fo I amunu vaima lātou whamoemoe nei aso ma ainga fo I le ngata I lea tātou whamoemoe. Say amen. Kusa lava pe mamao ia tātou talo pea. Talo pe I le atua lea wa matana so swadi mai le atua a ia tātou onu sai pea ta talo pe ia so uma. Haikalia le atua e sau e tali I tātou mana onga. Say amen. Ia talo fo I mo nisi o loo mana o mia pea ngā ruenga. Tau sa ili pea ngā ruenga ia talo le atua ia so swadi. So se mea lava, se fale o sta vale ia o a ingo tātou e kalesia. Taimi e wha malosi ai, say amen. A wale toi wha vai. Le o tātou o ia so mulmuli e tele tangata o le apa u ese mal wha tua. Ai talo I le atua, ia pui malavea I mai ia tātou. Ai anga leile atua, o mantua le tātou tu malo, ia malfontanga tau sang o le masina fou. Ia mantua ia tātou felsipi fo esa mo lalani atoa. Let's pray that God will move in a mighty way, and just again we're looking for just a fresh revival from God. And so let's just pray that God will bless. E se mana onga whapito e mwhain tātou talo whatasi, tua tupele ava noa lea. Talo fo I mo tātou whanau, nisi o la talata fo I le whai unga fo o lātou awa onga, some who will be graduating. Let's pray for them that God will continue to bless them, give them the strength, the wisdom, and knowledge and understanding, and all of our children.
just to navigate this crazy season and to help them be steadfast in their faith. And pray for our returning students who are resting from uni and university and everything. Our Pentecost Sunday as well. Say amen, church. Be excited about Pentecost Sunday. It's the birth of the church and also the day that we commemorate the arrival of the Holy Spirit. Tatalo multato satayao ia matuanga lue mailanga pa ia. Say amen. Ya fai le sini mana onga a fai se mana onga fa pito wana oila va male tua fai lo mai le si mai lo al ni tayao. Amen. God will honor that. Ya ole atato sa ni talo pule lava oile fai ngalo talo paul meo fa malo se tu pe ona masanye a fai wola ngonga lo fia mo ya tu lai masaban bali. Do what you need to do to be steadfast in prayer. Ya ia fa manuia mai le tu el tato e kale sia nei tayao. Me sia tato fono talo no Yesu. Amen.
Thank you, Father. We give you glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just where you're standing, just lift up your hands and give him all the thanks, all the praise that he deserves. Hallelujah. We give you glory and honor. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Thank you for never leaving us. Thank you for never forsaking us. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. We give you glory. We give you honor, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Baptize us, you know, from all the earth. Baptize us to it, to let you have for you and mantle. Baptize us, fantasy, mine and two. Yabia oil, yes, Jesus.
Whataita mai le tuina to mato mana onga ia te oe ma le whātua tua wa levane e sa oni e tani mai tamai. O oe lava e te whamanuia mai mai whamani e ina o mato loto le tua i mea le lei malawa. Mea le tamau o mato tauwhi mau ai le tua le mato whamoe moe ia te oe. Mātou te oli le wha moe moe, mātou te ono sai kua puanga, mātou te whina whinau pei le te talo, awawa mātou I loa le atua, ono so I fua oe le atua. Le atua we sila fia ta mamana o mai ese wa toina atu ia te oe nei tai au le atua, ta talo ta ma ia whamanuia mai oe, lau whamalo longa le atua le sunga ia da whapea poi ta ma, le atali ia mata aba le atua, ma so se tasi tama e manao mia lo pai atu le nei tai au o mato ta talo atu le suafa o Yesu Cristo o lo iai le pule I le langi male lamo langi o lo iai le pule poi mai o le nei o lama o mato whapea atu male patu e tua le atu mai a lo whamai pai ane pai ifo mai le tu mai se o ia nato lo mai le tua I e whamalo lo atu tama I le tino ai singsi le ai o nato a le tua Ia whamanuia mai le tua e lau lotu le tua. Ia mātou whamalolosi, ia mātou lotu tele, ia mātou orosai, ia mātou tu mau, ia mātou pipi mau ia te oe Yesu Kiriso. Awawa mātou wawa ai atu whailunga le tua wa whaitotoa, lo toi a fio mai. E leo se taimia toi whawai mai ai, e leo se taimia toi sorobuli ai le tua. Ia mātou tu mau le whātua tua, ia mātou ngā lulue ma le whamaoni le tua. Fesoso ani mai oe te mai. Anga le lei oe le mātou mawhtanga nei tai au, ai mai se le tua. Le aso sa pati a tai au, le aso wa veo, se aso whapitoa, I whamanatu ai le aso Pentekoso tama, o le te talo le tua ia fio mai loa nganga pa ia tama. Lingi mai le mana o loa nganga pa ia mātou te manao mia le tua, se pai fō mai o fio le tua. E toi whamalosia I mātou, papatiso ina mātou le mana o loa nganga pa ia le tua. Awawa mātou I loa I teimi mātou ke mai mai ai, o mātou whamoe moe tama, I le fesoso ani mai o loa nganga pa ia. E leo le malosi, e leo le fita fita, e leo le poto, e leo le atamai, a le mana o loa nganga pa ia, mātou te mawhaia I mea uma le tua. I lini mai le mana o loa nganga pa ia, whātuuina I mātou le tua. I atangia lo mamaru le mea nei le tua. Ia e te soso ani a wari upo moni lava le tua, e whaifua nei mawhtanga. Au noa ma le whātasi mai le tua. Ai e whamanuia ia I mātou le tua. Fuafuanga ungo tutoi nei aso. Ta māmu au ni a oi le tua. Ia whamanuia oi mea uma ta māta o fia oi mea te sila pia. E le maua iso ki inga le tua. Ai whātanga loa nanga pa ia. E te ngalue mai le tua. So ani mai ta mā. Whawhawina mātou malosi. E te mita mai la ngona I le vai le telo kua puanga ma whawhita uli. Ai peo na mātou whalongo longo. Ia taula le mātou whamoe moe ia te oe. Maua le to'o le mū, maua le ono sai le whapanpale, maua le loto maunango le atua. Mātou te sawa mani ai, I le nei foi sawa linga o e tuina mai nei tausa. Ta maua le mātou talo lea, ia I lamani mana onga whapitoa le atua, e se mea whainga tae lo whio. Whaia lo whina ngalo e leo mātou loto. Nei mea uma o mātou ole wala watu. I le swafa silsilio Yesu Kiriso. And everybody say, Amen. Amen. Thank you. You may be seated in the name of Jesus. Hallelujah. God is good, church. All the time. All the time. God is good. Amen. Ya, malula vele fa malo si tato e kare si ni tayao. Wa fu tato fu talo, ya. Talo le tu e fa fu winda to malo si. Amen. Ya, awa pele fia male male ngana le oli fa inga le tua, ya. Ya tato oli fa moi ono sai popuanga.
Yamafila Finau, let's tell Awale to Malola Manosi, Messi for Yelato, find out Mata Maitato live stream in Leitayao. Thank you for tuning in. Thanks for joining us in our Bibles, our prayer meeting this morning. And we pray that God will bless you. Join us again tomorrow, 10:30 for our Pentecostal day service. But until then, God bless you. Amen.